Mathaja makai nyuma ya je kugwatikana na murimo jwa kolera Meru Nandi abisa wa gimobo mwingi wa Boris Phyllis Waithera na atariretie matu kathumba tare oretie antu kuthingatira kenda guchiebania na murimo jojo Waithera wa BCAJ ogimobo mwingi tere Nandi ni baringite marufuku rugi na wendia boirio mekanone ya barabara ntere una kinya kuria antu kuringa ripoti na mpwendera kuri muntu bathuganirira kwithirwa na murimo jojo kenda athimwa na atethirwa kurwana juu ni migambo iregwa timbaru kinya ni chipo wa location ya Kirwa Senior Chief Kimonyero Chio akariba Kirwa kinya weka utheru bubwega Moira Kirigia na ripoti je. Nyuma ya makarika ya murimo jwa korera gukujero kaunti ya Meru Ndagitari Phyllis Waithera uria ni murungamiri wa mwiri mwa mwingi kana wenda PHO ndene ya Boris na asumirite na gutariria moya mitathara ya pekete ya obisi ni kenda gutanganira na gutamba kwa murimo juu na aria ugite wende boire mitemba yonde barabara nene kurungi kitauni ne cionde ndene ya Boris nkurukia kiuria kari gutigira ni bakunyoroye rutheru gwita bioro na aria kwathiri na gutaruko antu ayega ni kenda kurigire gutamba kwa murimo juu. Have taken measures to sensitize the communities pale ambapo kuna meetings and the market chairs, we have called them to communicate to the people. Again, kuna hii issue ya food hawking. Nobody should be seen hawking food. Anybody who is seen hawking food is doing illegal duties and that is according to law. Tunataka kuambia watu wetu, one, they insist on the preventive measures that we have. Mmoja ni kuwa watu wakunywe maji ambayo imetibiwa, water that has been treated, the treated water, ama watu wachemshe maji. As we see, we are in the rainy season na tunashukuru Mungu kwa sababu ya mvua. And kuna a lot of water ambayo it is running. Maji ambayo that is the run of water. Kama kinyesi hakijakuwa disposed vizuri, it can also cause cholera. Kuruki Ndagitari Phyllis no retia kare baraba kujera muntu wina ndaliri za murimo juju kugeta mpwe kuringa ripoti kana kumugia sibitari ne kenda kathi mwana kwa mukira utungata. Symptoms moja ni kama vomiting and diarrheal diseases. We also have wale ambao wana diarrhea na hawa vomit. Kama kwa uko kwa community zetu kuna watu ambao wako na diarrhea ama wanaendesha na wengine wanatapika, tafadhali go to the nearest hospital so that you can be treated. Unaweza enda kwa health center ama ile hospitali iko karibu na wewe. Again, kuna hii issue ya asymptomatic. Hawa ni watu ambao and most of the population, 75% of the people who are infected with cholera, they never show symptoms. Hakuna symptoms wanakuanga nazo. So the 75%, lakini huyo mtu asipodispose kinyesi yake vizuri, anaweza pitishia hao watu wengine ugonjwa. So it is good we dispose our fecal matters properly. Ama kinyesi chetu vizuri, hygienically kwa choo mzuri. Ije nayo ni miariere gwa timbaru ni Kimonyero cio ni sibo munene wa Kirwa location ni wamwe na Martin Mwiti mukarigete wa tauni ya Kirwa ba kiuria kari kuthingatira mawatho jonthe na kuweka utheru bwa iguru nja ciao wamwe na biashara ne ni kenda kwebanira na kolera. Itali ya rero kwantu kagwa kugweteka nkwenda kuria muntu onde edro amenyerete utheru muno bara bathithia biashara pinto bya kuria bara barugaira antu nonto jwethora jute kwenu no juje kwenu nagwo kuria umenyere na ario kuria tie gwita ukithura na yetu into tunde nya tukethwo itukurika ugikaira kanywa tegai na okugura imbio kugura birugeri na mukwenderia kariate kisha sheria ere wekiro yero tete akawukania biashara na ije nyawi mbecho chwa na ije ni owita mugatari waku lakini nonto ne kagita gakai shirikiana na health. Kwa ndingenda kwira antu betu bakirwa baba kwendia nkara baba gwakia mpempe bara kurugira chapati street ine kana go iru bibande birugwa biti hoteline ko into bibande bingirwe ndero bamba kugwatwa anytime ko na mbere matagari yaje kubathukira ibatigana na biashara ira nikenda at least murimo jojo mba kuthira pakendera nango gichia irio tukuromba biashara betu baba ndi into bibya koraja matunda marigo pange avocados na into bibingi paketha bena toji thaire pakuthambia ntundera benderia ana baba kugura kotha kuthongi nkuruki na turingiromba bioro bibya kanso no ndibyo tumiro muno ketha ni biashara bongo ibothora ne bathambie kana kanso itegere urera thambia mutaratara jwa batumera bioro bithiro bitheri no tutu kwenda antu bangi bomba kugwata imurimo jojo. Ki reporter wa Weru TV kuma Kirwa gicona kibore mbita mawira Kirigia.